Bersenang Ibarat alat Berkemasya ini Bagian kolong yang ada Cilang Patah Agak ke Jaka Naik kembali ke depan dulu Drive Coba dikedukan Pak Donald Langsir Ibarat alat yang ada Bentar Jongka Jaka ke Jongki Bagian yuk Ban kolong yang ada Cilang Patah Naik kembali Kamtam Ibi Parok di Patah Kiblawan Syari Kejialan Adin Babilo Jingkit Pandan Kali Kejialan Kuatba Jom Keseng The Voice of the People Party Kabagin Pelong Angni Apo Kali Kejaka Angni Kejamit Kepemerintah Ngatip Kinong Dat Nagadian Gamon Kinong Kawang Keti Yangi Aga jingyak lenti ke jungi. Aga jingyak lenti ke jungi. Aga jingi shisha. Ngako aban keren betik tangya kamat. Ya ka daw ka penong ini bagian seng ya ka ne ka party. Ka bangi ai ka ten ka Voice of the People Party. Ngiko aban keren bet tangya ka nongrim. Ya ka thong ka jungi. Habangi let keleng-keleng. Hembrai kai ka ba Sopra, kalau Habamanya bicara, lagalong Nongkrem constituency, lagalong Shiwelu ki constituency, kiwei pat kita keranshu eka Nongkrem lajong, kita keranshu eka Thong lajong ki kerashu kruipi ubarden. Tengah kuat teman kita kedau penong ibi di patba, pilih ban snow salong. Bau barden ulalek tundrolot malaki silong bitau berkesepo yang pada bagi dan kam menora ya kejingkala dari nama kita kadau baro kelek duit yang barden hila dan siap nak rukun keren meeting jom kita kikertong kibele hangi ngalas nodi menong tangkap ni kami mengakhiran sorong mereka mengapin syawdongrim ya kejingkren jom kita dikertong kimayalap election hangni apo nongkren haga jaka bikin keren ya kamat haga jaka bikin keren ya kapang haga jaka bikin keren ya nongrim oh kilik rungi penban kilik pertah di rensan pinjit yu barden tangjo barden on sepen kelano ya kejat habisim jat no nusenrang hana Kabas kau lino, kalau ba kata kalau beton gamat jom kita kibayang persyayu barden. Kasim jat na kalau naga kimen uppa dari kakam simet ke jom brio. Dari kakam simet ke jona, nalakan simno nunu. Dari yang ni, kakam simet. Kata senam ngalalong amri si bau senam. Kata senam bila itu enga atau ngaraji awer inu kasim jat uppa. Apa nak aku akan sim dengan manjona dengan lek apa mungkin? Jadi wei dengan kantuklah. Patnung ta, lalu senang badan berti, kekodor bersenang, kebu iki agenda, hei, kimat menyekren, kamat kebeningkong, yen ai kejengkren purian suha, kamat kebaar, yen ai ke report, kejinglot jiksak, lalu ke jingkeng jingkia, lalu kikam kekodor bersenang kerada, kebalai menyekren ikawai kebasah bunta. Lalu dalam menu unang senang, umur ra ikawai pat kamat, kebasabar jom tak agenda, mla bersyabat keren. Lalu ni. Agak keren bet kaya kamat. Tinggi mentang yang election buka parti. Ni ada ni kata ke vision dokumen. Kita ke kimat kita bila produk kuno bangin sanjor. Ya kata ke laipo ke South Post nam ke Banuan. Ya kata sapuli ya ke vision dokumen ke bangila pelan. Nantang yang sepelaju ya kimat jingkular. Lagi kita ke manifesto. Tihagata ke manifesto kam simladon banong pada ke BPP ke job ke sinsyar kan pengelano ya ke jat solusiran kam simladan. Tibalik inskap di kita. Nantadon kibalik lunging kibawah job ubarden mrong nomor 2 di busyun di Katolik. Kum kataru ya keren. Atau amni ke balang Katolik ke sekolah Katolik pada ajaran na. Agi santri kisna bawa ni bawa kiskul Hasin Joseph
World Cultural Organization kayo jirap na mana kapor pangalong Emily. Kiying beduk kiyo jirap na ngintip u Katolik na Presbyterian na usa kasi ni Ailot. Kiseng kasi kiyo jing seng na kapor juna ngam jipet sinyang. Ngas kongsi badan tu kita kibriu kiba kwa menora ke temanya maprenjungi. Kalong sing apa deh? Dan pat uwe ubang dangla ubahaya tengam oem dan kamla banyak bahaya tengam banyak bahaya sepa ana dangla ubahaya jabi te klem ka tengam ni itu ka jabi klem ka tengam kata ka jabi kale timur badan dan jabi se datang ka jabi klem ka tengam sama jekle kenapa kita kedalau apa asal na pensiun rin kita teh ngasih samut aduh kata-kata berarti kita kibahe jabi kenapa ngaku akan pengenal ini dari kita kibahe jabi aga por bagadon ke jingkiudor jong ke petrol jong umpunya ngigong ya ke sarkar beri berpinhiam ya ke dua umpunya dari Nalar ka kiudor ka umpiang kan kiudor ka baik kali pada ka kiudor ka baik kali kan kiudor ka marbam ka marti ke market barthoi utau bahaya jabing hajaka benda dawa ban pinhiam dor umpiang uang pun ban pin kiudor baik kali he jabing punta kata hari jabing benda pada tidak mahu terdaw ngasupa penonton kani abangan ngapinsyong dor ke cingkren juga ni maaf kami mengatakan banyak ni abang ngapinsyong dor ni ke cingkren ke juki peleng tak kawa ajangar di patok minta ubar dan Emily barim jopi kandidate jopi minta present jong ka BPP udai ubriu ubaga chat beriu ka kwa bau alam Dalam Pipet limba kini di social media. Kamdai ba omong ngampat juang si senru. Ndrai kini di social media. Apa keli cingkli, apa don ke Singapura. Yano pikwa bagang chief minister bagi kasih. Ubarden. Aduh perapusan naga sispa kiau ubarden. Aduh peraputan naga sispa kiau ubarden. Lara perapusan lain cakut tang sanajar mud adu saja arfa sanho kiong ikuai barden kini kita ni tangga keteng depan ni tangga keteng ni oh begiwan mentaki keri barden lara kincin la keren ni kanong rim majong nginum ya keren ni ya kasong pata pun bisa kala kanong rim jungkane kala kanong rim jubarden ne ngerejat ba kila kong kiti kare kam lam jungaban pun ko ke kiti nai nai ana tua iki pata ba den sobu ngim ko apan penong iki brio ngim ko apan penong iki no persian dikiru ngim ko apan penong ini no ngim ko apan ko ini no ndrai ni de bersobu ya ke jing persian na ke jing ko ma apa ko te kaya berde na ke jing persian ngam jing ko ini no ngasu persian ya kita ke jing no kalau gay nomor katarau kabeton kam ini dipat ba no persian pila menundur ngayo jingtip nakibandi kasi kira sahabat penting kira punya kira bahagian masa kira kini juga dicari kira masa baru candidate all the candidates that have come to this place they are telling us that Barden is against non-tribal betul lebih ni tu pensai supaya Tuhan bangang asyuniki mau menget do you believe that I'm against you have I not visited during my tenure as an MLA ini kejagaan empat lajuan juang am juang orang ni opor ia bentuk MLA bah kapor video kini kita dikatakan nama disuruh baga pot jong ni kalau klan cuba akan lek supaya balik itu pensai kum kata akan berpemilu election Apli kita ini, yang Allah kumar, wan weru, suang mereka ubarden usyunipi, wan aru, ubarden usyunipi. Kita kasih orang ini berperhak, yang dibangun kita diri. Nah, ngadiwe bangsa,
Dalam bangsa dia kau jumpa tak? Lari boleh kiasnya ko assembly ni sekolah ni Islam. Lari ko bandan ke mesin istay jumpa tak? Si Pausnam ngarang ada. Pada bangaram ngamdon ni yang stang dekat kambri masih kamdon. Mahap trehi taman bu no tre rama. Lari dei kiwe lari kiram hadir si Pausnam. Lagi kiram mari kisi Pausnam penor peniwa deki penom lapsho kenong ladon sino ladon sapan saboy lagi kupam benene nang hapso hante ngabri masih hakut majong hiru hante amdan roi pakai jaga namar kata-kata lakwa waktu snowy ini akmat jo bigi paiba kenang mama bigi paiba ken snow katong gajini kamdi ban pentami ini paiba gebelu naon dah husiar ko kipat ba ya kita kibuan kendit agak kerteng jom dustur ka dustur TKM baca berlayar dan jimut ka dustur KM paibalan nenduk ka dustur KM baca berlayar nang Mesir ka dustur KM para mengi nuangso pangini keren ni KJM namar kata rau ini kuat kumno bangkit ya kakya kason jauh kuat ba lalu bangi kipata ni bakala hane kakinti ke pemerintahan nang ong kumni abang alek keleng ong kumno ong ko kipat ba nganumong baga chat bedriu kuda tubir berak nganumong baga chat bedriu kadona tumir joberak lani geri kadona tumir joberak nganong bapak kalapoi harendang jimi kum chat bedriu kau kalapoi harendang wat apa kan poi kapor bangin hatan bring mensiam bar leher wat kapoi tang kapor lakut wat persangsu ini dan kecil tumu baru ra ya sinsyar da khadar da bakot bangile ya kata thma persyai da bangsa kini besarkar sansna meta ka pentulun nidikam tandagaram namar ka sorkar jelakam dan pisah tidak betul maka sorkar jelakam dan pisah ki pentulun ya kakam dagaram kisna surok dagaram ki aiting elektrik ini dagaram light nang tam dan kakam ki wan pentami upata ki kam try saya ke skim jong sorkar India dan ki minister what chief minister deputy chief minister ulek ya ki jaga keleng let pintu strong ya ki candidate jongki hana o gade ki tristom jongnu MLA jongpi de tristom jongnu MDC jongpi pasapoi o magasnong jongpi atau ngintip kay gani ki pinpoi o pemerintah kani limba kata ka Jal Jeevan Mission lani kata ka GGM ka scheme jo sarkar India ban pinpoi o malakat priwi UMLA UMDC dan benta agani ka kampen poi nregi mut ban pindi ban pentami upata nangsa kidan lagi amri ki bakal khomran susu kibawat ya ke NRJS ru dikira kamtran yang Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme NRJS dan dibakar abri bohondu banten kami upata lakum bagi wanra mati oh kipai ba NRJS dan kami MDC tangga strong ke BC baka blok nama gari ke pisah warna sorkar India ini bangang kipai ba kirosta nama kata rau tiga ini dan kam ini ban pensyai kipai ba baka kemana lagi kalau pensyai ke bangsa nama tukang menta kalau jelepa ke bangsa kini ke bangsa kalau tan ini syatrai berpikirnya wak apreng ke cinta ku ke coblay ya kali ke sini hilong kacau kabarus patam hirang kecela kabarus patam agak jingkir kru kejoble ublay kerku ini kemarang dalam batenen kemarang dalam batena kekendau dalam basaiso ki wak ki babur ki lum ki beitian ki krem ki kro ki kshat ki marpo kendau ni dalam mau ni dalam syak ni dalam motion ni dalam malay ni dalam goyang balai hidup kecela Meghalaya kita kini kecela kebetulan bagi bangsa dalam ini nama dikam bangsa